Tako da, mogli bismo reći da institucionalno nerazvijene zemlje sa većim učešćem sive ekonomije zapravo imaju i veći BDP nego što uspeva da zahvati ovaj bruto domaći proizvod korigovan za paritet kupovne snage. I rekao bih da to možemo da zamislimo takve forme ponašanja i u Indiji, sigurno i u Rusiji, u Brazilu, u Kini, dakle, pa i ovde kod nas na Balkanu, znate, kad se proračunava BDP i želi da zahvati ono učešće sive ekonomije koje nije registrovano. Najčešće se polazi od toga da se ono registruje tamo gde svi mi moramo naše dohotke da na neki način provučemo kroz jedan trgovinski sistem gde ćemo platiti PDV. Dakle, i kada majstor kod nas dođe i popravi, ne znam, bojler, a ne izda račun, nego samo naplati u gotovom novcu, on će taj gotov novac najčešće koristiti negde u samoposluzi ili negde drugde, pa će se javiti veći promet u maloprodaji i onda na bazi toga možete da procenite i kolika je siva ekonomija.